20. vek je na izmaku. Ako bismo pokušali da odredimo koje pojave karakterišu ovo istorijsko razdoblje, sport bi svakako zauzeo posebno mesto. Sportski spektakli postali su najznačajnija svetkovina savremenog sveta, a olimpijska ideja njegovo humanističko evanđelje. Kalendar vodećih sportskih manifestacija preuzeo je ulogu religijskih kalendara i postao duhovni stožer, a stadion najvažnije kultno mesto savremenog sveta. Razvoj kapitalizma doveo je do potpune trivijalizacije olimpijske misterije. Desilo se ono sa čim je Coubertin bio suočen od samih početaka olimpijskih igara. Umesto crkve, olimpijske igre su postale cirkus, umesto da su časni čuvari izvornog duha olimpizma, gospoda iz Međunarodnog olimpijskog komiteta postali su beskrupulozni trgovci olimpijskim igrama. Coubertinova olimpijska ideja završila je na oltaru boga novca. Crnci su postali vučna snaga u razvoju sportskog show biznisa i oruđe za realizaciju strateških ciljeva novog svetskog poretka. Sam čak iz Skandinavije, da sam isto u Norveškoj 2 godine bio, bile su zamerke tih mojih nekih takozvanih prijatelja, što sam ja pustio, zato što se, evo, ovakve stvari kriju, znate. Uništavanje naše zemlje, to monstruozno uništavanje, nigde se nikad nije prikazalo. I onda oni svode nas na zveri, tako dalje, zapravo su oni te bitange koje su, kao što je Hitler, niko u istoriji nije više govorio o miru i međunarodnoj saradnji nego što je to radio Hitler. Niko više nije govorio o miru i međunarodnoj saradnji. I to se danas isto dešava, oni koji su najgori uništitelji sveta, života na planeti, tako dalje, oni to rade u ime nekih demokratskih principa i tako. Tako da je ta obratna logika, znate, ja imam istorijski pristup olimpizmu, sportu i opšte kapitalizmu, znate, a ne mitološki pristup. Ono što se danas našoj deci priča, to su čiste laži i kad vi pokušavate u budućnost da idete sa ideologijom kapitalizma, naravno možete samo da doživljavate debakle i debakle. Evo, izvolite, ako imate neke komentare ili kritički ili bilo kakve druge. Ovo je 68. godina, protest crnih sportista protiv, i oni svi su izgubili mogućnost uopšte u američkom društvu, bilo kakav posao dobio i tako dalje. Inače, ja sam sam napustio olimpijske igre 72. godine u znak protesta protiv dopinga. Danas se rehabilituju ustaše, četnici, Nedićevci, Ljotićevci, SS-ovci i tako dalje. Međutim, nikom nije palo na pamet da kaže da treba ja da budem rehabilitovan, jer sam izbačen u najboljim godinama, sa 23 godine sam izbačen iz reprezentacije, bio sam najbolji igrač Evrope i godinama sam igrao reprezentacije Evrope, osvojio sam prvenstvo sveta, prvu zlatnu medalju i tako dalje, ja sam bio proglašen za najboljeg igrača. Izbacili su me raznorazne bitange koje su ubirale političke poene i novac na tome. Inače, ova zadnja knjiga koju sam objavio sa svojom ćerkom Dunjom, Novi svet je moguć, to je zapravo knjiga koja pokušava da daje jednu kritičku dimenziju prema kapitalizmu kao poretku destrukcije. Znači, to je prevazilaženje Marksove kritike kapitalizma koje se nalazi u esencijalnoj rani. Znači, ona kritikuje kapitalizam kao poredak neslobode, kao poredak nepravdi i tako dalje. Međutim, moja kritika kapitalizma se zašniva zapravo na tome da je kapitalizam destruktivni poredak. On uništava život na planeti, čoveka kao biološko biće i kao kulturno biće. To je ono što je Marks prevideo i on je zapravo sa svojom teorijom odvukao radničku klasu, pre svega u sferu borbe, u esencijalnu sferu, tako kaže. Znači, već u njegovo vreme bilo očigledno da kapitalizam postaje destruktivni poredak, ali on je, nažalost, žrtvovao dijalektiku kapitalizma, dijalektici istorije i slepo se držao Hegelovog istorijskog konteksta, da sad ne ulazimo u sve to. U svakom slučaju, osnovni konstitutivni moment klasne svesti radništva danas mora da bude to da je kapitalizam poredak destrukcije. I osnovni zadatak radničke klase nije samo ono što je Marks govorio, da oslobodi čovečanstvo od ugnjetavanja, već je osnovni zadatak da spreči uništenje života na planeti. To je ono što mora da bude sastavni deo
klasne svesti danas radištva i svih ljudi kojima stalo da ostane život na planetu.